I dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu Sve za Android. U skorije vreme odlučio sam da iskoristim dan najbolje što imam kako bi povećao krug znanja time što ću da probavam svako dan ove stvari. Time bi mi dan bio zanimljiviji, život mi ne bi bio dosadan, a i izašao bi iz rutine. Aplikacija koja mi je pomogla da izađem iz te rutine se zove Shuffle My Life. Veoma zanimljiva aplikacija, tako da hajde vidimo o čemu se radi. Ovako izgleda aplikacija kada uđete u nju. Prvo ću da pokažem ovaj meni. Shuffle, to vam je ova glavna stvar ovde, gde možete izabrati zadatke koje vam daje ova aplikacija, ali njega ćemo na kraju da vam pokažemo. Prvo, ajde kategorije. Ovde se nalaze sve vrste kategorija i ako vam se neka od ovih kategorija ne sviđa, vi možete lako da je odštiklirate. Naprimjer, ja ne želim da vi se prikaže kategorija za prirodu. Naravno da želim. Ok, zatim ovdje imate My Progress. U My Progress, ja sam naravno resetao samo da bi vam pokazao. My Progress vidite koliko ste napredovali u svakoj kategoriji. Naprimjer, ako vam daje 10% zadataka iz fitnessa i vi uradite svih 10%, ovdje će vam da piše 10%. I već ja mislim na 10% da polako vidite koliko mi dan postaje zanimljiviji i mnogo se bolje osjećate. Dalje šta je ovdje zanimljivo, ako želite, na primjer, da imate bolje zadatke ili da nemate reklame i tako dalje, možete kupiti aplikaciju za $2. Možete naći ovu aplikaciju na Google Play Store-u, ostavit ću vam link u deskripciji. Zatim ovdje imate razne novosti. Najviše su novosti vezano za samu aplikaciju, ali ako vas baš interesuje možete da pogledate. Zatim ovdje imate settings najobičniji, možete podešavati zvuk, možete da vidite user status, to jest korisnički status. Ja sam trenutno free user, to jest koristim besplatno ovu aplikaciju, nisam je kupio. Zatim ovdje možete, da li hoćete da vam ovdje prikazuje obaveštenja ove aplikacije. Naravno, ako želite, morate kupiti celu verziju aplikacije. Hajde sad da krenemo na glavni deo. Šta ovdje imamo? Ovdje imamo, znači, zadatak. Jedan, naravno morate da znate engleski kako bi koristili aplikaciju. Ali evo, na primjer, nećemo ovaj, idemo ovaj. Na primjer, ovdje kaže namesti svoj krevet. Ako je već namešten, onda sredi svoje stvari. I vi ako ste završili ovdje možete kliknuti na ovu štiklicu ovdje. Sad, ako vam se ne sviđa ovaj zadatak, idite na ovu ovdje kantu kako bi obrisali. Zatim, šta je ovo 5 minuta, što ovdje piše, to vam je otprilike koliko bi trebao da traje taj zadatak. Najviše 5 minuta. I ovdje imate koliko je težak ovaj zadatak, ovdje mi prikazuje samo jednu zvezdicu. Sad, što više radite takve zadatke, težine će biti sve veće i veće, imat ćete više i više zvezdica. Sada ovdje, na primjer, kaže da naučite neki trik, magični trik. Ispod svakog zadatka koji trebate da naučite nešto novo, on vam pokazuje ovo ovdje. To je YouTube video tutorial kako naučiti tu stvar novu koju želite da naučite. Tako da što više ovih zadataka uradite, to će da vam budu teži i imat ćete veći progres i naravno bit će vam zanimljiviji život. Nadam se da ste uživali i da ste naučili nešto i vidimo se u nekom sljedećem klipu. I hvala svima što ste gledali ovaj video. Ako želite da naučite nešto više o Android telefonima, obavezno kliknite na subscribe dugme ovdje.